Meri mao ni maruthite maandamano ma sabasaba ni kiri maandamano mama mare monekanite kwithirwa magitetera mauntu mwanya mare mari thirikari ni ya Kenya Kwanza magitita muno nontu wa ngarama ya uturo gatuone bukuthiite na mbere mwanka thaino. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Akiwa mama mnataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu, kono juu, kono juu. Maandamano mama sabasaba ni maremetwe kuthie na mbere kaunti ni ya Meru kana kwithirwa makiruthika maria maratongoretwe ni mkaririgiti wa Antuma kana muteteri wa Antuma mawathini we Mike Makarina uria nkinyagia ni mugwati mbaru wa ngwataniro ya Azimio banene Meru. Maandamano mama maremete nyume ya borishi kumira na kugera iruta methori na kubaragania kirinde Ingavioni. Kuruka kiangazi. Wewe utibia kuna watu tatu zote full. Sawa tete. Ikarakan mama kama kama tinto mo kai. Uy. Kama ni jokona. Kama mama ndo nao.
Bishop wa Synod ya Nyambene North niwe Gerard Kithure na ugite agwatiri ma kithomo ni mabaterie gwisha bamwe ni kenda kubonokia kithomo ntere inuci ya egembe ugite na makite muno kuona ciana imingi cyuririte biashara ni ya miraki ugani ugwati umunene muno kiri mathomo kiri ruciara rure rugesha aumbere irie kithomo na we abo kithomo tutuburia twiruteru tukuona urana especially gitenere wasemane na ngari nyingi kama titeana malori robooks ukona miaka 10 kana igitari yite ndiguru yetu ikethira icokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na ibuo nto tukua iyueni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu a kithomo no ntuiruruga irwa rutire ndiro tethia muntu warindi na families cietu no ntu nema kithomo ikinamite wetu ingwitikia kithomo tikia muciari na tikinya kia mwarimu na ginya thirikari ikietu twinde no ntu mwarimu na abwite kuyukia party yawe na muciari na abwite kuyukia party yawe muciari na thirikari ni ekayukia party iyo iri thirikari mari yo ya thatu yake otumira bwe ana yakawatana ndinama ana bara batutu ingene nabo kenda bantu baruyu na atongeria baruyu baatetheka na tukare otumira opportunity rirereo ana kuthoma igitene rare agirite then twacererwa kanisa yetu ya Methodist Ruteru rwa Nyambene tukarite twina concern nontu bwa kithomo nontu bwa kithomo gietu kitite na mbere antu baikiaga ira value na tuona turi kanisa itwina responsibility ya kurutana antu na kinya kuonia antu ra kithomo kina bata na nontu bontu itukwenda kuinvite antu nontu twina kiatho kia ukungwira mathomo tariki 7 mweri wa 7 uyu kira twina kia Nkiriana Primary School Tanjira imwe ya gokeria na nkinyagia kugwatira kithomo mubungi wa Ntoka kaunti ya Meru niwe Elizabeth Kairemia na riungite kiri masukuru mwanya nterecia bore na kumabirira utethio wa irio nkurukina tarete aruto muntu megie kithomo na nkurukikuria antuma wendi omwega kugwatira mubangu uyu wawe umweru wa kugwatira kithomo kana gokeria kithomo. Sukuru cia Ndwanda cia Meru icietete na mbere kurumirwa impara ringi nyume mbura mwaka yo kuria kwana twithara twina challenge nene muno ewika aritwa sukuru ira school retention aritwa be yantu ko inkai kwethira kwina mpara na nja bakaura nja na baurire nja batiomba ko ya sukuru thoma kugetha kwina challenge ina ya performance in schools nontu mboza time aritwa batikuo ko batiko mainyo concentrate na mathomo yao nikaenda bamba kuthithia boya 80% ya athona ordinary ile china drought chukuru chetu chonde china challenge ya kithomo nonto bwa mbara ile ambirete hukuma nonto burera ari kwetera ni muno ntobarone bya kora bika isana na bendia kenda bomba kukita fona bara secondary na colleges kumania na ontobo mubunge wa Ekuru County Meru Elizabeth Kairemia na thiurukite bya kuria ke cukuru cia Ndwanda cia bore tiania na kinyegembe na inyatha ituthingatirite muno mantu ja school feeding program jawi mantu ja watiri thirikari muno na ruarua cukuru cionthe ikethe ikeja irio kenda na baretha asta muno na kwe semi-arid nkwenda kwambiria deworming ikunenkera ana ndawa kenda menyo ekua amwe na bo atongeria bantere bawete kithomo ikiete thina kiria ana bako kumania na nyumo cia kithaka ire ikwanga nterei kuna riski rero muno mujiari aregeria mwana agaita cukuru lakini mwana mujiari atiwa ino kwa kithira mwana akinya so riski twina very high level ya risk nonto bwa ambitire ikothirunka ko na chimba na tutukwenda kuthene twina chaos na rantu ba umizi ni nyumo cia kithaka kana na bachukuru kwigwa munene wa KWS na rwe tukarita no kuria na nyumo cia kithaka na batwe tuthe tayari kuria na nyumo cia kithaka antu bari amichi nyumo cia kithaka iria kenge mu reserve ende ntakomea kithira batu kwenda tutakuria kenge mu reserve kana nyumo cia kithaka kwenda cia kuria amichi na bateria kutofautisha mambo ya twira na tebo kwa kumaanisha lakini tutirende kuria na nyumo kinyega ria kithaka na for sure bara uteki goshon twate kitu ingwa tu na tu ibange so
ibange bayo nyumo jo tewa kwanda kuria niracho turi niracho twitacho ate na tengombe na temburi no tentuka yakinya twita kwende nyama turia so no mwanka kana tuchikama wagwa kana tuchikama utentuka yakinya tukama njo kana tukama mbiti kana ni so nirie na laibati kwetheire kenge impacts na tuturie michi no tantu bari amichi athwana tenge mu reserve na munene okainda birezi namenye boya na ikwe boya athwana is not a game reserve omanto ne yakuringana na mama Safi uraimu membo kamiti otalii mbunge nenene de kamiti neu nte mama twachemania antu beto iborero injogu ibakinyangero irio compensation yawe kejari na ndeke wikio kioria ntu inya njogu ina ciirejere ntu bampara inya na u pakine na itukuthithia ura njogu cirema kwija na weto miundene yetu ithitheru roje rwao cirigwe ura tuciumba kwija miundene yetu Karambu nkurukia wete ibetete na mbere kuthiatira mubango yo kweyana tauro ciothe kiriana bacukuru ministry ya education na mbese isi atengero kagita mono kwa ministry kenda ina kanairwa ana bari bagurairwa sanitary towels na imantu andoni mono ntu are baikura na ndi bambirio bamenya batita inya cukuru ntu ibokira ibu kwa winkwenda kuromba nya ministry ntu ituraboromba batunenkera mbeche iu sheja kere ekuru kere atongere bekuru baba gwitwa woman representative ntu baba kumenya thina yare na igeta kuraja kubatetheria kwa tukendelea kaire na of course ikazi URETERI kuga itethero ina taxi kenda nyabara bakumba kura bomba kura na mbeche inkai sana nkuruki na rumbete mabisa bokaria kuthiatira ntu barabara itherie dispensary mbete nteretie mitungo imentie boga iti na utire ibakuyukirwa matalia ya kiwatho department yetu ya security internal security borisi atongeri batu bantura chiefs antu banyumba 10 batethero batijora gukarawa na wo kwa itotethanerie twinthe inya tori tumenye ibao bau bena walifu jabo ibagwatwe na baingero nyethera forever nontu batena aja na community kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika tuke kanya tunogoke banini utikathie no aku inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711103800 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Waringi kugwate ogeni tukithina mbere ntoni cietu ni ati kamite ya biashara mungeni nene ni mariungite nterecia thika kibandani kia Vineyard kiria kiari na sukari ya sumu na ire yaurire na njira itukumenyekana kuragwa sukari ino kwethiretwe kubutithitie antuma engi ma kebs aribo murungamiri wao na reu ni mauretie we ene kibanda kiu mumbe kwithiro magitariria kuria sukari inu yathire. Kamite ya bunge nene ya biashara na Iwanda muthinyo mdini thithite gikaro na mutongero wa kambuni ya Vine Park ile ni alungamirite makombe mara magite sukari ile jagwete tukwithiro itembega mbere sukari no kurutwa kiri makombe mama na kulega kumenyekana na rea thire. Peter Njenga uleno director kiri kambuni ya Vine Park akele ide yatekagita kara sukari ino ya umire potini ya Mombasa yerekere ntereja thika na nonto makombe mao NJERU bajuketa galia ya kukombera makombe mangi akwina kiwanda kyao. Peter Njenga akele digatali na wagagu no bweko bukona wekalia kile makombe mama. I had no problem with the security arrangement because there are guards there. Let me clarify that. That place is fully guarded. Sorry, it's fully guarded. It was not a question of me having that fear that the sugar will not be secure because there is security, which is employed by our landlord, that is King's Commodities. 6 guards there. So let me clarify this. I had no issue because if I had any suspicion that that sugar is not safe there, the next thing I would have done, I would have gone to the police station and asked for 2 officers from the DO, that is APs. But I didn't have to because there were 6 guards. Kamite no gutokera mwekari gitwa James Gakuya kenda gakomenya gitumi kwa ntukungi mela sukari no litwa kiri makombe mama weta director atele ido bobo ne bugwekarika 40 containers is not a process that can be processed within an hour. To load the same commodity back to the trucks and the trucks to leave, it means a whole day may transpire. Because we are talking of 20,000 number of bags, sugar bags. At this point, I would like to know, you want to say that nobody communicated to you and you had your own security within your warehouses, that something wrong is taking place. Njenga agitetera neleidhitie na kuga ati makombe mama mare mainge na kwithira memba bandike silja KRA na tamu kirete barua no eko ya gwetekelia methiro makirugolwa. When we put in the sugar there, I saw the sugar inside. Na tulifunga na huyu na watu wa Galgamesh na seals zikawekwa. That's on 21st. The following weekend, the sugar was still there. Do you understand? Because the seals were intact. The seal ya KRA is an authority. I had no reason because I was in communication with KRA. Gentlemen, when are we getting the letter to reopen? Mr. Mwangi, please, we have done the report. We are waiting for approval from our boss. We will bring a letter and we will unseal the go down. Njenga kidije kanambe kweleithia ati amenyire sukari no narutire makombe ni mama nyume yawe kwekirwa mpengo. This is something I came to know after I was elected. This is something I established after I was elected, arrested. What I've gone through, my friend, what I've gone through here, I've gone through hell. Kamite no nithirwa gitenga ntuku ingi jakuthina mbele na usonkoni bobo na ikethirwa ikialanile na Njenga amwe na kambuni ingi ile jiarekire kura gwa sukari ino.
kuma muji munene wa Nairobi mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Ni wega nontu kuona kanya kurumira nteto cietu ciingi na njira endacani cia kinya thaa 1:30 kiogoro imbitagwa Christine Wanjeru ithirwa na muthenya umwega.